disabilities. You can achieve it. Akuba nibibasika amazima nibibasika watamama ninobifuna akuba nibibasika amazima nibibasika watamama ninobifuna akuba nibibasika buri kintu nikibasika ekikuru munonga no kutandika nanga mutayi wesimuga ebiti byo kuceceba no kwiruka bakusigira uti bandinzire ukigweze gire kumba heruka sensire kati kitware ngo birutinire ushengwa misho gabire gahunire emikono yawe birekomire enyige n'amadiresa bikingire bwene hatenye igituzigure emikono n'amaguru bikomororwe amisho kona gahumure ebahora origire naho yorocherire urake kwangura sorongazi wakati kano kashabana mukama akubana wona yamba barukwe yamba nibibasika amazima nibibasika watamama ninobifuna akuba nibibasika amazima nibibasika watamama ninobifuna akuba nibibasika Robert Kachebeza kija nko wakagwe kunka sebo nawe bikabasika umubanda wakabaka karga kamocha umubanda wakabaka karga kamocha kiwe n'amasada nawe tabasika mwine muzeya kariko mutanuru konke byese bo bikabasika iwo kiryaho no hurano yewa mamani kanafite bezo nya Kachaina no garko mamani story yanjye katandikiro ko muri Busenyi nargaye ku Afrika twatoreza mubende kwikoko mwana gaye byo kushoma byayanga niko futara mukatandika kushumure koko ebyenkoko byareme byo nirukanga nazi za Kampala mu yaye nyona tandika futere bisani kubandi yo koko nayo nana tukayo nagaruka Busenyi bugonyi hura itwa Afrikire nayo koko natandika talents nyingi minonga wa Western Uganda more special abeshongozi bakutandika kweshongora umbiri buce munongo kabaronda bakabura abo kujya maybe na yatandikira tine sente recording ekeshongoro kimwe sente zo recording ekeshongoro ikindi zugura chita talent ningashe umuntu akora ekeshongoro kimuga ko mu ndabura eki omwe mu bantu abakozera music kandi comedian abo Western Uganda Kachaina ashazireho yajate kintu ekishime kuba nakireba amuheru yasharamu yakora studio yayitsire Kachaina record kugira ngo ahwera abana abakutandika gukora music abakutanga gukora comedy maybe me nabakwenda kwega production on the talent age kugira ngo akagira aho yatandikira amukwate wa mukono azo aje yakora studio ejo yonto zayi kugireba tukaganira nawe tukareba yahikankahe kigenderwa niki cyo niki kiro ayongere kutushobora akigenderwa nabwenshi akoze studio yaki program which you watch by the Tash the Western darling kandi turi Kachaina records ngoda nagambire tutone kuchinga Kachaina tukareba iki burizo nana surprising and iki kisi burizo takwa week atene katuretire and guess what aine ikisia ni Kachaina records a studio yabeshongozi aha kuteka ngo talent sinji mnonga abo Western Uganda na handi zabanze tungumugisha go recording music kuruga mu studio eji eituru abo ko abeshongozi benji mnonga abana bataba bintu barage kwishongora batakutunga migisha ningashumugisha go kugira ngo batunga umuntu abakwata mukono intandiko y'abana abaneba etari impango mnonga ningashatine budget impango mnonga ushango umwe kutandika cyabagumira and kugira Kachaina nizumunshonga ezaizire kukwataho na Kachaina records timu za gamba binji mnonga za kushobora kinyini ekiriyani kiya nakwakira Kachaina ugama Tash instead ugama simu amen instead nanye nikiriye uyo murokoreje tokumanya uyo murokore wo mukaturiki biburu ni cenga bibiri byo nabigwita
hato kumu katoliki numwe nazari wejo niyo dini yanjye ukuwo murokore n'umutima gwanje mwe ni nko kubwita ho ni nko kuwakutera okuwakombeka enju de natondiza akagaruka katera una prasta ati nkagitera ho prasta ukatera dini prasta katera enju prasta Tandugamba na ujya mwedini ni yejo ndiyo mukatoliki konko kongera nkabo murokore mwe no kongera kujiboneza kugira ngo umutima gwanye because wayenda no gumano wakuba niwo rusaba kristayo ninga niwo bishop konkatite kamunozo mwigo ekikuto umwiguru neki so ati umutima gwanye ngo kunto mwigo awada bantu bakagureba iwa miso to gureba iwa kira kuntukayi yashuba asanga Kachaina congratulations. Kamba zen congratulating that. Buri week nyoni mbayi congratulating. Burizo bano nyine. Bajangu burizo we have a reason to celebrate. Yeah, sure. Amagara gonka goni chikuru. Kandi hatubwe nyine na congratulation umwana wanje ukare uko abe harukubi. By the way. So hanga kumutambira ico naco ni chikuru. Takagire nangwa no muri yegenzi. Tuanza sima wa umwana wawe kugaraka kugira muka. Ari umuligireyo. Ngo batsiwire murago konka after 2 weeks ntugarukayo for review. So how is he now? Better. Nza kumureba aho nazana kapira. Of course are weak konka strong. Ndazagamba yacha mchimuteganza? Just cyabireho akarwire nkabana bandi akarwara umusubize bire bigurukari. Beti tuwoze no mu mariri yari yisomero. Kuba mutira mu clinic ngumwana wena ningira ari musaga marwa comedy tinkumanya konka kuba mutira chupa ya miza tu yagitungura ubuzo bubona bakarga akutungura chupa ya mizi ekamuza mu murungu yone kamubwira mu kadayuruti ngeshaga maika ekazo mu kidini na kisonu byo byayo really bad twamtaho konka yinachara mpaka tukatwa hikamurago twakire murago 2 weeks tumurago so nibyo byabiro tukujya mu hine ngo ba kidini yeberwire ningaki kunka akajikwata nsiyo mukama ngo ayinamuchire ati nabasa akakukore nk'ibyo tunakora nzabona gakoshobora version abasomesa maza ko bamba mu shomara habe nasomera habe kuzi nahitaga tension y'amani nahitaga kunywa giye kurya giye kumureba because n'umwana hati nkeva ko batire kana basa no kubambura so tokagaraka kandi ukamutayishomero nawe na yabe gitamu yenda nifita amagara tamu nefe byasigara ari umusizo bano comedian akajya Castino tamsi yakwita turiyo mu first time atwana turekera amagaranga baza abana bina magezi yena nasoma tamu yo kubana ne yakasatu ya imini yakasatu yunga nakusha umageza ay nabenda kunsa nakubeteza Kachaina gato garisa cha turederizo Kachaina Records is later. Kachaina Records in studio yintu ile ni ntebekanisa kumaro bwiri konkecho ayicyari gire no kugira ngo hatunuriye nyondo comedian tini mwesongozo munongo kunkana bwe ndi mwesongozo na moto kabaka wa comedy kwa ari mwesongozo konka ukishira yo kwesongora itine bija mwita ba comedians warabanza kwesongora ntakabire na comedian nyine byesongo byanjiriza nkutwara amakatugoro bibasika kamanyamba tongera kusoma propaganda na nebindi konko kuchira kumbe ninza umutuma gwanje ni manyanguru mo kwera konko tuzo mumbago mwana tinyomanya tinkatereke songoro cyanje nazo mu studio bakinyaga usangana ndango mukorre nka Stora TV yo kumunyaga ningo ndizo atinyondo wabo hezu atikunze nkahi arizo armwe ngari tumwe songozo na mu studio nasiga nasasura kunagenzere bakaba mje nakuzo ushanga mukaga hatu narigireho abaye barunu bakora bakakanga kakaka kana katungwiwe munoza kwesongora cyara umwana yaza police abigere nenkita kazwa tumunga yajya Kachaina yatwara hantu bari benda kora kunyo ati nibenda kuntera mbe kuba ndi aho police yanya BSU kare tubaransangire bakantera mu iza police kunasanga y'umwana yantebeza nari nguri yari n'ubusasa so ikigenderwa cyayo no kugira ngo nkuko kure ntwera abantu bintu bitakusana na nabesongozi bingi bari hansi munonga kandi studio zo kubanze zimwe nazo nizibanze faka sente munonga
studio ezindi niziba zakwasireyo kugira ngo uriya nayiza inesente konkari umusimba bamwimaki bamwima tension konkanyi wari kwikiriza ngo umwana nabasa kurugo umwana karga kabohe yatera katugirete ndatine yakwatensiyona so ninkiza ngo umwana ari buhwezo umwana ari kasese umwana ari kisoro nabasa koyesa opportunity yize cyo kubanzanya wo mutuma gwanje tandamaze kumokera mwana not in producer konkaba producer barundi baza kumukora basirayi barubona nabandi so kugira ngo umuntu atunge cyansaka ubaka sente kace konkagira ko yahwerwaho atungo bwire aiza kore then n'ikindi transport yo kuza kampara ibintu bikatemba umwana yagira ati nyonda studio because mfireyo wabuza bo kumanya studio ukabuza icyo sound card ukabuza microphone ukabuza buri kimwe cyone kitukozise na sound proof nogireba buri kimwe kiruho kutari kugira ngo bayiyayi niyo tutakatire munentebeze zamane zo kusitama uko ngejo tikine kakwate no kutera yiti ejamane ndi machines wachireba so twagira ngo uriyari ijo neshonga yo kubanza kugira ngo talent z'abantu zije icya kabiri abeshongozi kubakorga kampara biza kuno ya bine shows ninga bargo mu centro ninga ibakorga hatari kuno yo muri inkore usanga mbagumu muroje babyami mpake sa yo gukora ki yo performing konkatu wari umwanya gukumara umuntu nabasa kwizaho amitingira abandi abeshongozi in the due course babasa no kutera uki koraboya man konkati noza kumweta ngo umweto mukore ki yasta mahouse anam muyembuzi nabwe we wakore ki agende ninga yareba atandike kuza kurira ho zamerana na mirungi yatine cyo gukora konkati hino kuba kubasa umwesongozo wari hakegita naryoria ubani kamiliyoni akizana bakajya mwana kansuremu kwikikana ninga nibebe ko ninga noha ureba bagira iki bakoramo icyakasha nyoni y'umukozo wo buranga konkati no sanga nimvuga amazitage mutware 5 zo mu studio yo muntu kukora karango chikayo ngamasanyarazi gakora gargayo amazitago gafa ningo chikayo ati mbade nyina waba yimbi nyina yo kwaya ke maro kumaririza usanga karango kwa no gukora nkesa hemu wasigo mu studio kumara nkesa nde yone akarango kataka showiri na creativity ne banche waba uriye no korwa abantu konkana sitamanka chingaho akarango ko nenda ninke korana producer takozereki ataru so hatejo niyo level yindi ni nyongera mu kugira ngo umuntu nayantera ati nyenda karango tinguza kubanza kutera aro kati mutawuni wali amasanyarazi kakati mutawuni ori free wachireba so nanje kongera umurumo gwanye ngo umuntu na experience na good quality work nagira ntaye ikintu kancetereki nco kurebera nabesongozi kampara no bwakuba umwe nazo mu studio abandi ateramo onka wari abesongoza abahanga mu mazu gabo bine muki bine mu studio zazi zimwe zikwerana nabandi so basically uri no ugeza gukora icyo kumanyaje namara umuntu gukora ikintu cyatine knowledge hateki nkine ho ekeki nyombe ni nkora ko ngandi ukora mu studio z'abandi konka ni kicherezo sango uri na kati akarango njagalo nchusize mu just number yesimwe ya waridi juice ame number 2 atoka rukoza enamba 2 uza kuvuga amazitage mutware 5 kuronda ho korire nange nabo chikayo shanga nka studio iri busy ninga tarwo ninga manyango hata masanyazi gawo bantu beni wagasasura so nebintu byinge bembibaho ngera then hate chin abana bo kwenda kwega abana barabimbega za production abana bo kwega ku ibintu byingi because hatu nakwanzura Kachaina records kunkane bya video graphy na kibyona biliyoni bikora ki binke byagire by the way ninyishko kungambira ngo kamera zizire biyone byo bya drone byona biruko kunkankani nyenda base yo yayibirabe biri wachireba aha so nani hatuki was twaza tkorera video je ungori yaje tunyo audio nyenda kujikora video ngajikora handi it's okay ungakora hize kumanya ngahate bintu byagire manye video zo kureba ngo bazikorera na za South Africa tubakora myanya mingi na wanu ndekizimbe no editing ngikora ki kunkana abana bege na n'ikindi norebo muri nkore tina abantu binja ahiba kwegera na nabo kushoma journalism benye nabo kusoma ko kike bakweta handu zone chikora ki chibora tokusoma ngo abana mbaza internship arga yata kwasire na muzinda aha so ni byinge bituriye ntusettinga kureba ngo umuntu yaganyirwa yayamba industry ya uri umweshongozi obwabe no recording ayo amana tinkatire mfano tokudoka naka AC niyo AC obwabe no recording ayo first song no wasa kuba watunje challenges maybe zagireho kuteka kugira ngo in future ujukore ikintu iki
obunabe challenges nabwo ne kwesongora tuzine kakwate na neki abo kube cyo kubanza ikisongoro cyo kubanza bakachimpandika wazo mu studio na uriya kabanza yachimpandikira twazo mu studio wa Don Baram twachitera nano kuvoisinga manyana buri kimwe bakachinsasuza manya backup manya hati wasasura backup ya arto hati ntwende ya tena konka wota kushimanya umuntu no icyuza buri umakora ki afutera umungeri konkebe byo kukirebebe byizira naheza kuzo media waiza kumanya challenge naheza kumanya abantu kuba kutoba iyo warenga abana bakujyaga ibyesongoro konka hati nyunji bakira hada bukuba ruyari ni mata kujya ngumwana mwibe mitwaro yabiri ninga 3 ninga kikanda garke ni cyakwenda aburi gukora ki aburi icyeco kiryo mutuma gwanje tikijema kujya ngo umuntu akikirize konka wari kumanya umutuma gwanje nakimanya ngo kigumere Kachaina nagira umwana nsimburo rugentunga moyize nimba ni manyango Eizooba studio roho nanyendo kandi ni manyango go mwana yargamu akazwekera ntunga makakitere kinta akawera family yabo nyo contribution yanjye nimba nakora ki nimba najikora konkati kugira ngo necyabusa 100% cyana naza kubuza wana jangu neza kuyamba kwa bana aba neza kubiri yabusha tekabasa kubiri yabusha of course natekwa kuba makasente kamashanyarazi ka producer kachi konkati kushana na n'umuntu wargaha bakakwesa yimwe kora ugende bakakusasuza kagenda nikitabonera bakabura ko chance zo kugarukamo kandi nabwo hine nabwo abantu barabe ina abantu bukuba barukubi kare nk'umuntu ari talent konkane muntu ari kumutagira so utakajya muturaba we kandi nani mbasa kuzikwata nyonka zitamuka genda handi nkahwera umuntu what about kumuhereza already cyanakoze ekinatire so naza kubara muza offers naza kubara muza promotions naza kubara mu bintu byingi umwana mbagenta abana bo kubasa kubaruke kimwize hatege sande ne ya free 100% turebe mwe talent kwera yongere nani mwe muza kuba mu mpamageze I know so icyo mwasanzwe cyo kurebera kimwe ba star abakuruga Kachaina records no because buri kimwe cyona kikwetagisa icyo kubanza hit ariho hit na good song hiti yo no baka miliyoni byo songore mu bakabateza baraga bateza ama books atera kwa hiteize konke cye songoro cyurungi ncetaga mebinde bintu birungi kandi bintu birungi byongereze kujya mu ndeto mu state yitu abantu batakaza kuza gukora ki batakaza kuza kubironda za Kampala na n'ikindo ikiruzo yange abanyankore tutwebwa chance rukumara ko kuzo mu studio nibatumbaranka ba amacha jata watono mudawa watabimanyi wachireba hati ni baram bavuga garkoraro baram transport baram aho kuriya aho kurara to kwamanya ujoto wayo tukabachindere ku flash koreki ninde konka ni center umuntu nayizi cyeso ngo cyachitaho mutaseme kuba nayiza katikarango munande akarango bakatere bakayiza gende cyeso ngo nayishongora mba voicing na after some days nayiza nakora nachachi nchiza kwa chiyamba bishongozi bonka since we have cameras twini mubindi tujengwa comedians bo ati wono chimanya munyo amwe professional journalist mbisomere no kubikora munabikora mwana to mwana yiza nanda kwego ku voicinga yiza nanda kwega radio production yiza naenda kwega ku presenting yiza naenda kwega kwata camera because umuntu yayega just drone akego okujikolesa ishe nabasa kuba na affording sente zo kugura drone akagenda akakora ki akakora ninga camera nkeji atagire no kuzana isomero ndumuyambaho mbinde bintu konka hand zone niye kubura munonga itebe bintu tukora talent zitwinaga hange be bintu tubyihira mu masomero isomero ruporshingireho konka tubiri tukasanga twine talent konka twayongera mu twatunga batu yambere kandi ngambira captain kuyankwatisa mouse musi no jaburi yomwe kwa inaru kumuwera tutakubere turahari. How are you going to help your fellow comedians in Chintech? Comedians echokubanza abukuba mbenda gukora ibintu biri scripted kugira ngo comedian abantu mbinyi bine talent konkata echokubanza tayine kujorekera manyuzike mutanagamba ngo social media already zikukira yohango nito tukozereki nito tuzine so omwana yiza nimbasa kugira ngo tukore ka script ka radio ka skit ka radio ka audio tuka voicing ngarike tukakore na video ngarike nkamutera social media zanje ninga nawe mwegeso ukutandike yeyi harone bitakumanyanyo webine basini yababya ukwigura account ukwigura Facebook account ukwigura cyabanta bo mutabakora ki tubakubimanyoriya nasoma na journalism agumarinzire ngo bamuhumura mu yetu natandika kaguma nateka social media handles yakazekora
abandi abo kumushanga bakamusangireho ningo usanga nabantu mbamuha sente amitimbagano ye so igineza kubera center yebyo bintu byona kandi bikukira byona byabiro kamera zoroho na kamera impango munonga zoroho na nezinde zo kujya nk'umuntu yaje kwataho ikafate te kukostinga munonga zoroho drone zoroho umwanya guruho na nebyo kongera ho biro wazagaraka noza kusanga sete zindi nazo zako zawe onka already biro what nka 70% nibasa kuyamba abantu gukora studio ya 100% yawire bibura mu SEO ya sure ishayi na yege iri umuhande naje kwika kugira ngo yero twagikuzire ngo mutabure bitakare mu Kachaina noza kuba noboyeberireho abantu abariza kwa Kachaina ndango mu guiding noza kuboyeberera studio aninga arokusanga umuntu nanda mu guiding kunke cyakwe na mu guiding nyonta gukora cyakukimanya hati nkebe bya audio production department yanje sana kunda yige mu byo kwe recordingira bya kunke byo tikora ki tiko bimanya biro ho ba specialist abarabe mbakorebe kunka yiza arikwendere bya comedy bya camera bya ayinkubanduho ibinkubanduho byo kucyera bikoza ubwo mwanya tinkarigire hona nuho hamwe nuho kintura wachirero so nimbando echinku bantaruriya yabananda nyowe skedoringa wakati ngwendoriya yiza kazi mu studio ariyena ku recordinga jata ati nyoka China yataruho tinku voice kunkeme nonde yokushira byo kuchira ninza kuba nimbanyeberiro to supervisor and see yenebe kwetaga kuba training kuba kwata maba bana bo mu firm mwanya nda ku training ukatandikira kukwata ka sente ngwendere byo kuza kwata yo abantu abakureba mu mbaga bari yo mbatere bisano riya ine company yebisano abantu abakuba ino takajya ngo abukira mbegero mwishima nibegera wari batayi babo baruko nice Kachaina tuza kumara ngakimnunga twagaga turebe ntwaza kutenda twaza ku recordinga ibyona twagaga One word to West man is enough. Kachaina is on tough. Sound Africa Records. Haba demu boni bazenda nakachena kango boni bakenda ya ebyalafu bosi babyenda nakuja kunyoya eza yiruka jenda haba demu boni bazenda nakachena kango boni bakenda ya ebyalafu bosi babyenda nakuja kunyoya eza yiruka jenda nakushikita nakunyunyuta nomusigara nabukunguta wotayiwe yaeza nakwita nakuchikita mama nakunyunyuta nomusigara nabukunguta wotayiwe yaeza nakwita tatwapa tomba nkwire nyeweti ndiye kwa Jessica owankwire sente zo kurya nyama ya Pasika kandi ezo sente kana ziwe mukaka niwe yantumira gutya nkashanga yo Jessica kayatubire ngo akaza Amerika kandi wamureba mishokiza kabana yaka nanye kunamurebire nahura nacamuka Jessica rwe kumbuza kunabe niza na motoka mumbanze muyambe mwana mu dropping omuka mwene gaga kutware nyama ya mukaka ati kwashiro mala nimburana yaka ati njamya barongura yakakoka twashira baratunze mpura njagara kwebaka kandi ishike nanye nakutaka nimpura nacamuka twagenda umuroja kugenda kwebaka unagiye gusimuka nashanga katoroka kubabiye abantu mwenye Eizooba nkaye mukabo kubankayendera tatere nyama ya mukaka kahure bigere byanje byayenda kushatuka yahuro mutuma gwaje gwayenda kubaraka in fact nyoja skani mpuranye ndakwandika nama msina kana gwene muzakunzi haba demu boni bazenda nakachena kango boni bakenda ya ebyalafu boti babyenda nakuja kunyoya eza yiruka jenda haba demu boni bazenda nakachena kango boni bakenda ya ebyalafu boti babyenda nakuja kunyoya eza yiruka jenda nakushikita nakunyunyuta nomusigara nabukunguta wotayiwe yaeza nakwita nakuchikita mama nakunyunyuta nomusigara nabukunguta wotayiwe yaeza nakwita katwafa unabe ntaka mbwine nkabanza na Brenda yambi yangu mwana nankunda kumbe Brenda wakabata kunkunda abo kuba no munda ye yakabayine mwenda yameze umwenda Kachaina nkanta kugenda nuko kwe kwataka muhereze mtwaro mwenda na transport haza yagumwena kenda kaza Brenda mwana ngwaze kuya mwenda za kushanga Brenda tinenanda iyabe na yetenda kashekire mwe byenda kamujya entebe kabyawa nk'iryaruhinda ntubasha zire mwana bakecanga rugahinda urubona bakawutera kahunda DJ wama scratch the machine haba demu boni bazenda nakachena kango boni bakenda
biravu basiba byenda nakule kuya agenda They come here, the baby, baby, jengazanga yena we. Everywhere you go, yena we. When you be singing, me call me. Yeah. When I be see you, I follow you. Kandi wamatuka, kandi wamatuka. Baby, show them tulikutana. Yeah, I love the way me na we tunapendana. Yeah, baby sema nikikupenda tutawezana. Ona mi na wewe tusije kuachana. Yeah, do re mi fa sol la ti do. Aye like Davido. You're my good luck and minado. Nyama tomato potebo. Namaluheri kusanga no mwota sa. Wamani virikire wa winning India sa. Baby na kuyita mikasa sukasa. Achiliwa ni haka peke kasa. Baby I love you too much, oh, too much, oh, too much, oh. I know you love me too much, oh, too much, oh. Baby jengazanga yena we. Everywhere you go yena we. When you be singing me call me. Yeah. When I be see you I follow you. Kachaina Records utwamshanga ayona akakarabye mirimo ye nabari busy 24/7 konka twashara mungu tugambe nawe Eizooba tu aspire nje bakiri atuganire nawe ashonga za Kachaina Records turebe no ku erabene yamba abantu benji mnanga abene talent mbara nebicweke bindi twatsigate kuzagamba ashonga yokutalent twaza ahantu enjenderwa heriyeta wari uza kwijemo Kachaina Records Esumu niza kubaza uruhuko umuntu wena yishe nibamwigurira waho hariho umusirikare nibamwigurira na izaha nibamugambira yaba n'ibya rusiti mwe nabuze cyakwenda kumanya nubu yakubatine sente nabasa kwizaha nabusa abuze atahe yaiza kucyenga cyo kwetaga ija koreki ayijagarike umisha niza kugambira mu kinakubuze ngenderwaho studio yegeringa studio yegi iriyo wanye katete mwenu katete warga St Mary's katete warga Kampala St Mary's ukijogo gwazarobe niyo wanje kandi studio niye kongo mwanya ni muhangu cyo cyaje cyo kubyama mu cyukuriya studio kuno yogo mwanya no gwa studio na haheru na naho na parking buri kimwe cyona engineer studio ndera ni kubuza umuntu kwa kwasa kutahuma kagasa everything agire recording cyeshonga it is not easy hati yukankugambira abantu bingi nibateka yembera yokoreka ngo harwe cyamana munonga kunka nabo atuwayenda kastori y'umunyamahuri korashohoro uzikampora kunka wakachaina wano tayo no yetwazota burizo no yetwazota of course umuntu natera ko nakora kati nkwenda mbweno usengu haronka basarakare mwena haronka security usengu bakusanga no ringuruzaho no musangwa kandi ikindi ebintu byo kukira nibiyenda supervision kintu omwe ko kukiteka hari nikirema supervision cyakasatu okutandika no kutandika maybe with time ndabwe no mwanya mahangu studio ngitandise naki na namaka abo kuba ni manyangwa hatunyo wari family yanjye aha nyuti nkine mu myake ibiri nyongo muntu family yene kura igine gumane bastation take our business deni we yongera yuzarubanye I know ngazaga hari atashanje ngo twagireka ya studio yo neza ko studio yo ngeje harwe bintu byinji konke bikwatirine na medi ni byinji because hati wari abana batandikira hatabesongozi abasigazi ba Robros bakabarya bakatandikira Robros byesongoro byo kubanza kari kutandika kubumwe songozi because akari student akusomera za cyambo ko so bakatandikira n'ibingi munonga ba DJ Siza Pro bakabarya kandi ni studio bakabaru batako umuntu kubatandikire konka kwetaga kukwerwa harabe natura uko arabe yatandikira industry so mwera ukanoturana yes nikuturana bekingu yaho nico kiba kuriya nibingi ba nitrogen bo bakaza hera nibingi nabana bingi aro abantu arugo umwana wabe natera gitana akora ki bamweta Yohana konka bamwe bakaba ba distracting koko batera bamukora ki konka no manyangu waza kuturana abantu bingi hatwo reno basakure muhozirwe nawe
so abamwenu bakorema abandi mbakura hati nkabasiza kuru bakargaho just kujya yakura yagira nawe amakageye nando mukazi yapanisa ku yakorebye the robros wakatera yatera nawe akargaho nawe yataye tine songa nawe kandi ubwo akarna har kusomesa no kusomesa akabanza kutura turana student akabanza kutura aha nyuntara student wono yabayenze kusoma nyungu muntu kuwakwera umutayi wawe tinguja ngani muyama ngani muhera ututura hamwe nawe kunakize kugaraka yisomero nasanga na wari umusomesa wa history atakagumana arga bunyargura yabe nakora katera nkamweto rwaka namusingisha transport aguma kuno mpaka sana ari kurabiramo arikundabiramo den nanye atutwantu zo kumushozi tugenda ntusoma nanye mutwara uko ashwatera ninga mutwara mu studio den music mutwara TV hatungo muntu atine ho kasente konkanyo nimba ni manta natera David ntumunanga akayimba esongoro ka bade nkebi so it became somehow easy kugira ngo penetrating the industry because chori kandi na necho nacho abantu bakimanya ngo kwesongora icyesongoro cyawe ukupenetrating sa industry it is very easy than umuntu warga akatera hantu bakakwicesongora kagenda aho connections za kwaziruha hatu wale umwesongozi abokukira nata kumanga nawo ine audio no waza kugisitamisa ikishani cyawe ugiteka YouTube nagumana ati atinka kozere video konkana audio ninga lyrics biya nibasa kukorwa icyesongoro kibenye kitambura uri ari kugenda misho ninga nimbasa kutera radio za rukungira intera radio za intereta sinta wari uka video ka filme munange akana kanywana kangerana karga kikatsi it is very easy because nanye inde cyo rize kuba nona nkurabizemo it is two way so inchiza kwangu haho kuchira of course ine nabantu abine studio nabo kubasa kwanguhiza abo batayi ba ncyenda kuburuza advantages ezo muntu arabakorira ahubwo tune studios tukusana advantages hatari okusanga studio iriyo mukamo ya tarna TikTok yaso ya telefone business hatu takajya promotion ejo nera kankanyo redo hati ndiye ninjamunye ne social media zukuchira Eizooba by the way takumanya nasya 1 million likes at TikTok manya ni mangi following amno secho no match kumanya naka yoterebo mwana wabwizi wera yakasuka makesongo and of course kufayo mwenu wo inomutuma murungi no fayo ebikwanga nebyanga konke bikuchira ito tukwikiriza mukwanga ntumanya ngo ruhanga takwereze cyo tarakora cyo tarabasa taramupuremwa mwesatu banzorebera ariho ubunde tahagurura muze saka kwatiraho aka video studio ine genda kugura konka kikatwara umwako gunde takozere etigwiru mwenche manyisa ngo kuchererwa nkubasa kubamo konka finally kintu wabo ukirwandire no kora hati finally itizia twine producer mba mweta sarai hata abantu batwiro ukasesa batwiro ubushenya batwiro nkayini bamanya sarai producer sarai chikumanyisa and no abantu bakasese musically n'abantu bakumanyise bakora kasi ntwenda kasesera hata na yitandike kuza kuna bakasese babyamomu omumtawuni babureke gumambaswera bakaza bakasese bonka bafunge mu yababwe nabakazi bambara mbwenu babashyo munabo nagamba bakazi kali na nimanyisa networking mbwenu tumanyisa bakazi abakazi bari mu network no muntu arike kumana amanya kasesa kesongora kasesa kazo na nitu wogire kaseso wene uba producer bo kumanya ba comedian hati nyenda gukora comedy umurukonzo kutabura mukonka tinkabwire comedian wumukonzo namwe no comedian wumukonzo ari uyu bahese umuzanyore twine Eric kuti twine Eric naza kucyangu cyo mudashika connections tuzi abana ba Eric kubona nibasomera kasese sa numukazi ukora atakucumanya ukabukira ba Eric barkasese konka abantu bize batagire no tutagira nacyo ntubashaba no baza kubona aho bene okora konka hindura papa sire kumpagira ho nanyi kuba ko kumpagira nanyi mpagira wabandi kasente kisa tikariya nyenga atingumanya abetse nshimigwa nchibuza producing nshimigwa nchibuza Kachaina nyabantu bano bakora amanya sound kadi cyeshongo cyarga yishita ati byo ku balance ngabi ati kumanya yechinko zire nguzire bintu byebe nabita producer ko bimanya kandi umukubigura producer menko zireki mbe mwini atangani nguza baje kazire baje kora studio hantu enda sound card ezo murembe twendo narite bintu by'umurembe na nabeshongozi kubariza yobagambira abo bayinjiniya gubana ba patura bayibona
Reiji bayibona bagiyoni mu rwego ko za Kampala sinto nakibaretera bakibakizaho ende kintechi tima cyane zakora byo kugira ngo basebiti zabandi abeshongozi abandi cyane ba recordingira mu studio yuti n'umwesongozi nyoye ndi umweso mwene kandi nanye ndi umwesongozi kumungere yanjye manya waza kugira oto tina cyotara icyo rakwe for instance nyoti nkora TV yoto kora TV tuzo composting aha mwene kurugotandika composting hinerosi yone iwabwine ninjangu itizutuwe hino umuntu arakurebere nka TikTok uri composting maybe baba atakumanya nanye ndabwina abantu ba followers kujya mwene ngo tukare tube tukumanyire ngo nkatu waturetera abo witacyara bakikatsi abarwanya mahembe wakireba so wakugira otyo oyizo rebe shoze zukuba shoze no sanga zimwe zitebekanisibo ba radio presenter ba TV presenter atwa kugira tunyumwe ninyesongoro tunkati ndazi hoto ndakora ibintu byona mbikora ki nibikufunda okokora shukari ujya mbije keje ekibero aza harimo amatatu ganjaho motoka nani mbasa gukora because ati nimbasa gukora mu just abantu barebere banze garo ya studio bagira ikindi kibaganirwa because ito twatwiniteka njya interdisciplinary stylizement ya rise mare ya baptiste mtuchi batatu mbasa no tukaspira kuzi what's that okay you know what you got kuma now interdisciplinary stylizement ya rise mare baptiste mtuchi bashokonrazi batatu mbasa no tukaspira kuzi so ibintu byo kuwaba bigamba gampenga Margarita nakabitosha atagamba ganzindikira mu company nk'umuntu wazana namatatu mu mwuga no ina no kwizanga so hati amatataga wano gariyo agaga nkagaburizo manu kwata miso uti kugira ngo takareba wakwata kukata na kani wanye kwatsa kanye kwata yikwatse one mukonebiri bareba ko kundi yene icanga tinko no muntu tima yangu eriko bana basa kuzuminga wareba azuminge tere matatu izo kungana oro kuncanga tukugira ngo ubundi nkucanga wareba angaruke ncangire cyo kunkangata nagerande nkacanga nkagerande atejo nenda ninjiga neya nikumiye kitiyo sangiri katore nanye nyimatazo it can't be possible it is abo kuba nicyo cya interdisciplinary stylizement ya rise mari reka bane kwata ndewe nabasaba no gamanya kugira ubwo kubagari ndasha yugo kwato gateka nkoko agati nuna kumanta kwase utakwasira miso ukagirande kanye ndikitiyo kindi ubwo ni kiriyo bashirere reka mbere no tumanyaje ibyo cuye kitiyo watire so atebyo konkanka ibintu ebyo nkakemuzana ejo atkare ronda mempeke mukagezo kunda munonga uzikwate uzitahiguriya ntahiya kamaze ncanje aha banzo cyange mu uterere mwashaka mushi wampezi akaretora kare cyanga mu pempeke itanu lekera emwe 2 3 4 5 tuzibaremo emwe 2 3 4 5 rondo kuzukwa kwa muso kwatereza sigaru tuzhami kare nyine zingahi oinita interdisciplinary stylizement ya rise mari ntakinyama be kote pa natko potero mundara jokuna titakinye basuri marne ya bang natko ya baka to komo zaza zingahi zazirita ne mukaga musanzu nana mwende kumini mwisa bonus tuzubare katozubare nuba emwe utyo aha uteza mwenda uteza wachire chintu echo swate cyo kaimbeta interdisciplinary stylizement ya rise konga shezi wazi hezi kasizo zanzirga hatto ine man ine cyo bakweta force what is force in physics konga chizibai chikurga kokora mu muntu ngo atumuntu akutina no kwa change so ati nimboreka nyonka nimbikora sente nabireka nabyega nimbikora tutura kamera ndambe ibintebe namazima kawabyerebera namazima ninga namazima genyene atabantu bakora ibintu ebi ashobora gukora umuntu bantu tegatega ngo ina amana ganda gataragabo tumani namagezi nimba nyina hina kwitamisho ati no kugira ngo cyabo hikizo atacyo cyo kano kine meza ibindi byona abantu ko birebera because ekine kintu cyo rayereka abantu
abari ya Sky TV bakamanya ngo ebe bintu in fact nyumka bene umunyeta nshomesa abana bamba zo mbutari bareka kubiba sente zabo ezaba kutahungukana ukariya kanokariya ategemeze yari yakuno jangu twatwino kugita nubwo twantusibura y'abantu because hatora change aho kubecha interdistal ya brista arrangement dan uzukubaze nkakunu ya rwagati ziti ukazisukutu kuzirutuka hatari master y'umutima ninjiriye banje manye Nojimanyota tukugera hiyabe kasimanya haba kasangira akantu kake konkombira rwitu yitwa miso kawe nicyo tagakoze hati ngo byabwa cyo umuntu nabasa kwa muri inzura no jana chikora hati nanyinza kwizanya chikwegeza bazonje saka mana kugira ngo emeze yo mu muryango tukakakorwa aho mukanke so ebyebe ekizo cyane ukanyiza kwizana imbukwegeza hati nyo nakugira nakugira ngo hati nyo kunini mbasa kura mushumwiki mtu wasibura ngarganga mugura karega kakamuhika nukweze ngaro because no chimangu umuntu wena na ingana kurga kukahe 8 ono chimanye banchipore kweso mujuru tubumwe ebiri esatu enana iguchara desire zindi mukaga kusanzu 8 so kukweza kumanyecho it is very easy wara musfuto umuntu garganga mugura itayika muka abya Kachaina tebera Kachaina biya tebera katubasibura uhebugambo wabamwe abantu bize batereraga bize semuzito izozo bahe abantu batereraga bagire cyo bayongera amagaragabo n'abantu bine music rwegesa bagire cyo biza baka contributing ayihanga barukorabera umukweshongora umukoro burango umukora nubaza kwiza ugoremera imizano ya radio na TV yo kusanga voicingire nubasa kwiza nko kwabura za rock point what bihe bintu ebyumba bikora ki mba recording hazani manya buri kimwe kwa kuchikora ku scripting uka recording kimwe cyo ndakashobora kishike ndusima Sky TV kutereza ka airtime injira kukigama ndo bwira butwamara kubateka ho business ya nerga miliyoni kikumi kunkani tonto baturi yo kutweraho n'ikindi kikuru nani mwe nk'abantu kwiza mukatushika hasigara ntukunda abanyayuganda bona na Nensi abo kuroro mirwitu nasigara ndi Valentine muheza Kachaina wa Kachaina Records na comedy Kachaina Records na comedy biona nzabantu bishangaha umbwire bono borayendere kwija ito kitakora nayo ni kimwe kiko n'umuntu izaho tumenya ondo birenye ndo mukazi ubana leo bagaiza ikinkumanyisa ejo business kujikora n'umuntu nakamba saka oye narga Kampala ndondere kitakwanga aho tukirabyara byo ikitakwanga nyunki yenka iki chesta kwanga ninge nyumu china kumupanja njimanyisa nanyi nkagukora ki kampango yanchiriza sebyo bitakora ibyasigara wakora kamata tunobora kora kabacyara ya sure tatwide valent ekibuzo kindakabasa ko buri tukareka captain Emerge muri hub at captain Emma buri kimariki kongo bubwireze sane nkisavyo zimendi ya concentrating amana wanje reality nkakugira ngo bya captain ninkora ki nimbe manya ukuba nanye mbe nimbanza first atimbe ni ichangu nchimba chimeni impereza priority so hat captain aina mushize for now ndekateka ngo arije kunkebe bireze sandisha tinkumanya kuba really mbe concentrate ngira mwana so konke kinkumanya ariyo nzokagambana nankaka mwina au bright baby bright konkati tinkumureba abo kuba mbire nanye kenyine menta runo gukora menta gukora yeah all right tushonto jana kunje binonga na program Orwajumba Sky television mawazi yo twatwine Valentine mhereza Kachaina kuruga Kachaina Records Studios ya eri muri Gatete yo kwenda recording music yo kwenda gukora uburango kwenda gukora byona ikwaterine turi batwagarikije ndakutebeza imugume mukitegereze mugume no mbanza kuwa biro sanga ngo watorotora nkasente mumanya bakajya muzaza rumwe kizongera kuzaba ukazikwata ukaziteka hantu then baka no stance yechiko atenje mingana stance yechiko then zaba zirumwe ya stano ukasese no sanga yechiko chikozere chichombe then no zireka wasanga chitomiro stwara so bubwire atebyo kandi abani nizo mbizo by'imyaka mukuru amahembe bye